First Nation peoples has the authority over their land. It's God's design. Ito ang dahilan kung bakit in the book of Ezekiel chapter 22, ito yung sinasabi sa verse 30, I look for a man, God is looking for a man among them, yung mga indigenous, yung tigaron mismo, yung native of that land, who would build up the wall and stand before me in the gap in behalf of the land, so I would not have destroyed it, but I found none. You know, nung panahon ni Abraham, grabe ho yung nangyayaring kasalanan sa Sodoma. At gustong-gusto ng Panginoon na matulungan sila, isolve yung problem. But naghahanap siya ng tao who would stand in the gap, sa pamamagitan ng panalangin in behalf of the land. At nandun si Abraham. Sino ba si Abraham? A father of faith, binansagan siyang man of faith. Nandoon siya, interceding for the people of Sodoma. Pero anong nangyari? Still, God allowed the destruction. Nasunog ko yung buong Sodoma dahil sa kasalanan ng mga tao. Bakit kaya? Bakit si Abraham hindi ba righteous man? Yung hindi ba tama yung puso niyang nanalangin ang sabi niya, Panginoon, maawa ka naman sa mga tao rito. Awang-awa ang Diyos, but God is looking for Sodominyo. Yung native of that land. Kasi nga si Abraham, he's just foreign sa lugar na yun. Ganganaut lang isunang haan nga tagadjay. Anya linmabas laeng nakigyan ijay for a while ket nakita na dijay nagkaron is nadaan isuna iti burden iti passion nga mang ikarkararag kinyata ngam isuda mismo nga umili handamot nga ikan kanut ti Dios. And so palubos ti Apo nga nadadael dijay ili nya kastamot iti it's a principle kastamot iti tumunggal ili. Imagine tayo laangan no dito Pilipinas ket ti presidente tayo kas pangarigan ket haan nga Pilipino ta puraw ora nya met kinalalaing na tamot ora nya ti kinabakbak nang na ora nya iti kina passion na met nga tumulong no Koreano kas pangarigan wenno hapon ngem hanna nga ammo iti usto nga problema tayo dito itahan met nga umili. Handa nga amo ti anito ditoy, handa nga amo no kas da nga tubngaran dagitoy anito ditoy ti makatubngar lang ditoy ket dagitoy mismo nga umili ta datayo ti makin ammo iti history tayo datayo iti makaammo datayo ti makin basol iti basol ti ili. That's why datayo iti mang ikararag nya ket makatulong dagiti foreigners nagdadada nga tumultulong ang back up dalaan datayo bagbagan iti Book of Isaiah chapter 61 nga they will rebuild the ancient ruins. Dijay nadadael nga ilida iti maka-restore lang dita ket dagitoy umili mismo. They will rebuild who? The First Nation peoples, the native of that land. They will rebuild the ancient ruins and restore the places devastated. They will renew the ruined cities that they have devastated for generations. Aliens or, ganganaut will shepherd your flocks. Foreigners will work your field and vineyards. And you will be called priests of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of nations. And in their riches you will boast. Nagpintas ko na verse 7. Instead of their shame, my people will receive a double portion. And instead of disgrace, they will rejoice in their inheritance. So they will inherit a double portion where in their own land, and everlasting joy will be theirs. Yan. Kasta nga ka-importante
iti ingkabil ni Apo Diyos nga umili ti maysa nga lugar wenno maysa nga ili. Kaya nga paulit-ulit nga iti minmensahe na daytoy sa unti Apo regarding ili, regarding nasyon, ket let the indigenous peoples lead their people and allow the foreigners to support. Yay. So nga dagitoy da gangan na kat salamat ti tulong dangamhang kung mga isuda ti mang idaulo kinya tayo. I salute the mayor of Sadanga, Mayor Gabino Ganggangan. I salute you, Mayor Ganggangan. Nya diin bagam nga datayo ti makinili ti Sadangar, datayo at ti mang sulbar ti problema tayo. At ti COVID nga inmay ngam daytoy ket no ibaga tayo nga tengaw umili iti adda iti kabalinan nangikan ni Apo Dios ti authority iti mangpasrek ken mangparwar iti agdesisyon para ti ilida. So nga kuna na ore da kayo nga NPA hang kayo nga makilalam ta hang hanyo nga ilida hanyo da kami nga disturbuan, and by the authority that as the umili iti daytoy leader iti daytoy I am implementing hanlang at in statement na kuna na I am encouraging all mayors hanlang iti Cordillera yung kadagiti na dumaduma nga lugar nga taripatun tayo ti inted ti namarswa kinya tayo nga ili tayo nga tawid tayo nya. That's why daytoy jay bagbagan met lang ti scriptura nga jay connection tayo nga iti daga. Okay, that's why look at the burden of our mayor president Duterte. Grabe ora niya ti bagapaganda gitoy dadto mga mas powerful nga president ti ili tayo ket mordi ta na lang hang tayo makilalam da kami ti makin problema ditoy, da kami ti mangsulbar ditoy ta daytoy ket inted kinyami iti namarswa. That's why even in the book of Deuteronomy, look at chapter 17, when you enter the land of the Lord your God is giving you and have taken possessions of it and settled in it, and you say, let us set a king over us like all the nations around us. Be sure to appoint over you the king the Lord your God chooses. He must be from among your brothers. Ibig sabihin, katribo, kadara, kadwa. Iso nga kuna na iji sumarunong nga statement dita, do not place a foreigner over you, one who is not a brother Israelite. Look at the it is bilin ti Diyos. Look at the authority of the indigenous peoples, the First Nation peoples over there. Kasta nga katadem the instruction ni Apo Diyos iti maysa nga ili una na oray iti panag i-put up yo panang ikabil yo iti leader yo kita nyo atahan nga ganaet apay no taga-buntok kaya taga Batangas ti pilyo mga ag-leader handa nga mo ti anito dita handa nga mo sa bali ti kapi tayo dito sa bali mo ti kapi da ijay kastamot na tayo numapan tayo ijay lowland apay narigat mo't ang singitan tayo dijay authority mo't nga into ti Diyos kin kadagito indigenous ijay nga lugar. Allow them to lead their people also. Nya malagip ko ni Billy Graham, the one of the anointed ni Apo Diyos nga nga tawon iti dekada 60s kas ano nga nararamat ti Apo isuna nga tawon he died at 99 years. He died at 99. Ano nga may isa lang nga tawon kat ag 100 din kat kunana tinakita iti kinabayag ko nga panagsirbi ti Apo ti Amerika ta isuna DJ evangelist ti Amerika iti kapigpigsaan na pay nga awan iti naging presidente ti US nga handa nga inpaayam nga nang ikararag
iti leader, presidente ti Amerika. Kat finally na obserbaran na ko na napintas ter aramiden tayo nga ibaga ti kinaimbag ti Apo ti Amerika. Ngem hantayo nga mawin nga intiraminti ti Amerika aganggana nga handa nga bigbigen. Han nga bigbigen ti Amerika nga dagitoy First Nation peoples. The Redskin, dagiti Indians, isuda mismo ti umili dita. Kat kunan ni Billy Graham, awan pa'y tinakita nga naging presidente ti Amerika. Nga Redskin, palubusan tayo kumamot na ito. Limitado lang ti mabalin tayo nga makarami dito. Because isuda tinangtadang ti Apo, iti authority over their land. Dahil ti rason mat no apay nga iti Book of Nehemiah, iti chimpo nga dagitoy taga Jerusalem kat na iwaras da nya gaputi handa nga ikan ti Apo inmabot ti chimpo nga limastog da inpalubos ni Apo Dios nga na exile da nya napanda ti sabali nga lug napanda na iwaras da tinaduma-duma nga lugar nya ket tirigat na pay ditoy sariling lupa agbo-board da nya tagrigat mo tikas jay no sikati ilim da ita pagkatapos agbo-boarding house ka jay sariling nga ili kas narigat sa kamot hang ko mga kasjay di design ni Apo Dios enjoyin tayo kuma jay blessing jay inted ni Apo Dios madagawon no ili tayo kat iya chimpo ni Nehemiah na ipalubos nga adu dati nag-abroad, adu dati naiwaras, gaputi kinarigat, di jayin ilida, awanan ti halos ti mangkayat nga agyan, maysa mangkayat nga mang iremedyo, no, kas ano ti, yung mang iremedyo mo ti kabibiyag da, and one of them, kat ni Nehemiah, anya kat na-employ iso na, iti maysa nga ari, nakitrabaho iso na, naging cupbearer iso na ti maysa nga Eli, and I'd like to read to us 1 to 4. The word of Nehemiah, son of Hakaleah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa. Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men. I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. They said to me, those who survive the exile and come back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. When I heard this, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Yun ni Nehemiah, ili na di Juda, taga Jerusalem isuna, napan nag-abroad, gapo na ta, makita da that time nga awan tinamnama di ili da, na ipalubos mo't di jay tinyada, kat ada isuna nga makipulpul di at isabali nga nasyon. Kat nadamag na, nga di ili da, kat awanen taharaga nga karo nga awanen halos iti mapakinabangan di dyan ay alad ti ilida kat narba awanen iti turista nga mangkayat nga agpasyar kasla awan ti mayat nga madamag mo ijay nga ili kat isuna nga makiniili kataan iti burden permi iti dadagsen na kuna na grabe nagsangit ako na iti madamag kong ala iti ilimi na puuran iti rabiti nga it was totally ruined. Awanen wala ka ng pakikinabangan wala ka ng uuwian and so kuna na ito nga pirmi nagkararag naglabingit iso na nagkararag iti Apo apay nga adda diya nga burden kinya na gamin ili na kaya kayong mga nasa abroad naman dyan baka gusto nyo kitan mati tayo nga nagagpan tayo wala akong makakasod ng problema natin unless the umili will
nag-respond. Tayo, hindi mga foreigners ang makakasolve ng problema natin. Kaslamat laang bagitoy. And you know, because of that burden ni Nehemiah, he decided to go home. Nagbakasyon, magawid. O, kayon pa nga data abroad. No, umay kayo dito sa Pilipinas. Anyi bagbaga nga bakasyon kayo, agawid. Tati ito ili, isuti pagaw-gawidan, nakabakasyon kayo laang dito. Yes ba? So, yun. You know, because of that passion and burden, you know, God granted the heart of Nehemiah. Paggawid na dito Pilipinas, paggawid na di ilida, ti dagos nga sinarak na dagi di umili, dagi remnants, dagi napatbati pa di ilida. And Nehemiah is not a carpenter, he is not an engineer. Kunang dagiti Bible scholars, the most unqualified person to build the city. Gamin hanmat nga diya ti profession, hanmat nga engineer, hanmat nga karpintero, hanmat nga masyon, cupbearer lang isuna. But because of that passion, because of that burden, inalada nga di ilida iti kararag. Taure dagi anito nga adda jay, handa nga denggen ti kararag dagitoy ganganaet. Handa nga maawatan di jay. Ti maawatan taket jay sao jay ili jay saun ti umili nga da koneksyon na ijay nga daga. Isu nga di nagkararag isu na binisita na dagiti nabatbati nga lalakay ken umili ijay ket kunan ti skriptura idi kunada pero kita yu manen dagiti nadadael nga ili tayo tapno ma-restore manen tapno adati pagaw-awidan dagiti anak ken apo tayo. And kunana iti chapter 6 verse 15, idi inrugida, so the wall was completely on the 25th of Elul in 52 days. 52 days. Grabe. It's a miracle. Milagro nga na-restore the Jerusalem, the wall of Jerusalem in 52 days. Why? Gamin tinag-respond, tinang iaramid, kat dagijay umili. That's how important the indigenous peoples to their own native land. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, the indigenous peoples or the First Nation peoples has the authority, full authority over their land. Happy Indigenous Month. Yun ang pag sinasabi kong indigenous, hindi lang Cordillerans yan, or hindi lang taga-Mindanaoan yan. Pag sinabing indigenous, these are the First Nation peoples sa bawat lugar. Halimbawa, Pangasinan. Ang mga indigenous sa Pangasinan, ano nga igurot? Nagijay Pangasinan ni. Or Panggalato, nga kunada. Ijay Zambales. Iti indigenous ijay, kat First Nation peoples are nagijay Sambalinyo, dagay Itas. Hamanin nga igurot, hangagaputan na kiminas tayo ijay kat tayon tidhaan. Kasjay tiket nga sa uwan di skriptura. That's why in the book of Acts chapter 17, dito dyan na isurat ni Pablo, iti nagpasyar isun na di Athens. Nakita na ko na from one man, he made every nation of men, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. At kung ito marespeto, dahito ikat maimplementar bawat bansa, bawat bayan, pagpapalain ho ng Diyos ang bawat lipi, ang bawat pamilya, ang bawat lahi, ang bawat bayan. God bless the Philippines.